गोय सरकारान संवसारीक होमिओपॅथी दीस मनयलो। पणजेच्या इन्स्टिट्यूट ऑफ मिनेजिस ब्रगांजा सभाघरात जाल्ले कार्यावळीक मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हजर आसलो। गोय होमिओपॅथी मंडळ आणि भलायकी सेवा संचालनालय आयुष सेलाच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या संवसारीक होमिओपॅथी दिसा निमतांचे कार्यावळीक आयुष सेलाचे उपसंचालक डॉक्टर मनयल जोशी, गोवा बोर्ड होमिओपॅथीचो अध्यक्ष डॉक्टर बिपिन साळकार, होमिओपॅथी बोर्डाचो कुलसचिव डॉक्टर काणेकार, सरकारी तसेच खाजगी मळा वयले दोतोर आणि प्रॅक्टिशनर हजर असले। जगातले दुसरे मेडिकल सायन्स जर खंयचे आसत जाल्यार विच इज अ होमिओपॅथीक सायन्स विच इज प्रॅक्टिसीस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आणि अशें जर आसत जाल्यार आमी एक स्टेप फाटीं कित्याक येता। हांवें मुद्दामून म्हणटा जर आमकां जगात मान्यता आसत जाल्यार आमी फाटीं कित्याक येता। म्हणून माझे जर म्हणणें आसा, कारण आय एम रिलेटेड टू द गोवा बोर्ड, आय एम रिलेटेड टू ऑल द इंटिग्रेटेड प्रॅक्टीस आनी सगळ्यांक आय हॅव पास आउट माय BMS इन 1996, ज्या वेळार गोंयांत BMS आनी BHMSक रजिस्टरूय दिनाशिल्ले। हेल्थान एक नोटबूक आशिल्ली 200 पानांची, थंयसर एक सर्टिफिकेट दिवचें पडटालें आनी ताज्या उपरांत नांव बरयताले, तुज्यान एक कागद दिताले, डॉक्टर नोज दॅट, डॉक्टर बिपिन इज ऑल्सो विथ मी। Then we have started a movement in 1998. At least you start giving the registration for the homeopathic and Ayurvedic practitioners. Since from the 98 to 2000, we have continuously सगळ्यांक वचून मेळप, तांकां सांगप, हे सगळें करीत रावले। In 2001, then Chief Minister मनोहर पर्रीकर has taken the cognizance and first board had formed in 2001. 2001 जालो आणि I am the part of one of the member of that board. Dr. Bipin Sarkar is also along with me. Dr. Dilip Bernekar, who is expired, तो आमच्या बरोबर आशिल्लो, डॉक्टर आमचो प्रभुदेसाय विनायक, आणि इट इज एन कंबायन्ड बोर्ड फॉर्म जालो। म्हजो सांगपाचो उद्देश इतकोच आशिल्लो, कारण आमी पळयता की गोंया सारकेल्या टुरिजम स्टेटींतल्यान येदो व्हडलो स्कोप आसतना सुद्दां होमिओपॅथीक डॉक्टर्स पास आउट जाल्या उपरांत हांव कितें करूं, जो प्रश्न म्हाका 1996 म्हाका पडिल्लो तोय प्रश्न तुमकांय पडटा आसतलो। Homeopathy is a holistic form of medicine that focuses on the treating of whole person rather than just a disease. It is based on the principle of let like be like, which means that a substance that causes symptoms in a healthy person can cure those symptoms in a person where given a highly diluted form. Homeopathy has been practiced for over more than 300 years and is widely used in many countries around the world. It is a safe and effective form of medicine and that can be used to treat a wide range of acute and chronic conditions, including allergies, asthma, eczema, migraines, depression, to name a few. One of the main advantages of homeopathy is that it has no side effects. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली।